Prav lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci iz ljubljanskih Stožic. 19. kolo državnega nogometnega prvenstva se odvija. To je obenem zadnje kolo jesenskega dela državnega prvenstva. Zadnje torej pred približno dvomesečnim premorom. Izjemno navaren napad Olimpije. Ivanović preigrava. Ivanović se je odločil za strel, Likar je ta strel ubranil. Makov gleda, Pavlović je na levi strani. Predsejkrat v tem polčasu v podobnem položaju. Pa po sredini zdaj le Kvesić, to je bil nevaren strel. Tudi na tem stadionu. Poglejmo, Etienne Velikonja in Frelih z odlično obrambo. Čani potencial imajo, to da potrebujejo in tole je bil zdaj še en strel Cvijanovića. To je nevarno, to pa je zdaj nevarno. Velikonja in pa Pavlović. Zaustavil se je Ojevusi teče, Ojevusi je streljal, Frelih na mestu Velikonja iz drugega položaja. Prišla. Ta njegova vloga je zdaj Joker sklopi, 12-tič bo vstopil v tej jeseni sklopi Tjaž Begić, tole priložnost in pa gol Olimpije. Vombergar, Vombergar v prvem poskusu z glavo ni šlo, v temle poskusu pa je uspelo Andreju Vombergarju zadeti in premagati Likarja v 72. minuti. Torej, gol za lepo prednost Olimpije, približno 20 minut pred koncem tekme, če upoštevamo še nekaj sodniškega dodatka pred naslednjo menjavo. Ja, tole je izvrsten zadetek, tukaj smo govorili o goriških menjavah, pred nama tole je izvrsten zadetek. Goričani so se po prijetnem zadetku malce razpadli. Še ena priložnost in še enkrat Vombergar. Ja, Goričani so se razpadli po tistem prijetnem zadetku, to je psihološka slika moštva v takšni situaciji in Vombergar je to, da sva napovedala, dvakrat kaznoval. In mislim, da je Olimpija s tem drugim zadetkom res že, ja, tole pa zelo dvomljiva odločitev, vendar vara nimamo, zadetek je priznati, da Olimpija vodi z 2-0. Pa sigurno da je, završili smo polusezonu uspješno na drugom mjestu. Zadnjih 5 utakmica onako, zadnjih 7-8 smo se dizali i bilo je bitno da iz kola u kolo budemo sve bolji i bolji. Malo sad isto zadnjih 2-3 utakmice nam je bilo dosta teško, opet se igralo onako svaki par dana, ali na kraju mislim da možemo itekako biti zadovoljni sa ovom polusezonom, s obzirom na kako smo ušli, s kojim poteškoćama smo ušli u polusezonu. Na kraju odlično drugo mjesto, sad smo na -2. I vidjet ćemo sutra, igraju Šmaribor, ali da bude -5, to je ono što nama isto daje sigurno ambiciju da i na proljeće uđemo u borbu za trofej, ali normalno da moramo puno bolje se nekako pripremiti i imati malo bolju situaciju nego što smo imali prije početka ove polusezone. Povsem dobra vaša analiza tekme, jaz mislim da smo se danes zaslužili sigurno minimum pika. Ampak zgodilo se nam spet, kar se nam ponavlja v zadnjih par tekem, da dobivamo prepoceni zadetke. Recimo 2 gola na postavljeno obrambo, to se ne more zgoditi. In mislim, da res predstavlja na boljši nivoju kot zadnjih par tekem. Tako da, ja, nastaja drugega, kot da prezimemo na zadnjem mestu, se dobro pripravimo in obvezno 3-4 pojačanja, okrepitve, ki bojo sigurno dosti pomeniti za to ekipo.